Hello. Oi, kia sao? Yes, go. Ngabot ang kalik niya nga siya tu hena yong hena basa. Tu pudar balai terhap senyo nga siya lang aja tu na sata lelai dalam tu. Bilang, kudu na mjing hap senyo na film to. Itu na. Takit mga tip yo hap le lalau jong me tip nga. Dale hena le betang tu kiba le hena te kile laka jongken. Te kini kiba le hena te le lang behan jo la pun kam kisim stiyo. Tengah siya lang be haju lelai ya. Lele ra tang pada de bapi jarulong ini tang pada de bam jar telong kam lut kesan da ka ayu. Kesan ka. Bila long no nyule. Ni ulah hamduna kong ta. Maduna. Ni lah duna long udan ni long bapak ayu re tama long bana jong li tem itu su la yong be ngau long na sopo da prit untuk semua dalam dang ye tama long ni ata pnyang be sausian si tayong ata gina no tang si sajai tu kan ale long ta Nama ka. Lesi bu ni prito. Play view sa tatik na ba kibun ta gibala yok khia tamba hap yaisha ta. Takkan ting berium tu dengan taam yang ni susma aja ma itu mai tu baik ngau mata kumpiam tang azang ngau lah kai tarong no tarong te man kata yo ko mani na pe asyur di hibun tang mata tu tolong lah itu tolong dah mentah pandu balik umi balong ja ta Ayo tolong ta takkan jom takkan yang phiro dan bok hi boleh nang ai bori tang la ban sna bang la yo kamet pakai pakai mah nang yo isin etre kan baju ang ren bak ang isin etre kan ang takon ta kan long nang yo susu ta ga bon nang yo ban pakai to kiwe kidang bon mah kadai mentai la pen mi bon ja yi kita dawai tla dawai thyroid mi bon hi ki ja dawai Tiga doi klaim kum ngang nonton klaim deh ki om hanau juga. Ai keturungi ai. Tapi ai. Tapi bu lang hijo tu. Phi da le hang tai. Pan be utu dawai ba ai kerteng dawai sini ne am. Tu werap utu ngam dan sini ra tambah ngadi na bentaki kemat namar ngi penden kam mobile palan. Tu pen bahai ki kemat tengah di na benta ban bahai kemat. Tu ya livar ro ya rap dan depa besok kan livar ro ya rap dan sini ro ya rap depan kemat ro ya rap. Te ya rap ha kan utu. Te kemudian cikta re la dak dan makna cik pang sini ro kan. Tapi dalam bandi tikna itu livar bahai kan. Teman dari itu menangani pengacip tak pudar yong tak tahunya. Teman tangan dari yong sekali itu. Tak boleh sih pun kau mah. Tak boleh nak berpikir mah. Joy kira joy.